respect your boundaries. Is there something you have been wanting to do as a couple that we haven't done it? Are you happy with how we spend our time together? What's a past argument that still bothers you? Welcome to Batenga Mani. Baten gambane. Kobore le tatana. Kote se le tatana. Kobore le tatana. Baten gambane. Hello guys, I'm Amkeka YouTube channel. I'm Komedag Lanwani. Komenyeko Batenga Mani. Mastiva sikuru mwana rumani tsama imtizela swilo swa tsokotsa swilo swa kunandi. Tsokombela. So yeah, we guys. Yebo. Aha. So namta ikome couple one guys. Couple ina the question la one. So ku munhu talanga avutisa un'wana. So yeah, kutava ku ri ti question kahle kahle sort of Q&A la ka ti swiphepha leswi nga tsala swipetsa kuna question leti nga tsala tani leswi mama sa nga hlamusela. So that pale un'wana that pale matihlo lowun'wana teka le a nga talanga yo I vutisiwa yo. Na bunga pala ma text babe ani swipetsa. N'wata zo. Babe. Okay, na bunga pala mare. Na mbu wo sheka. Wo sheka, okay, it's fine. Yeah. So yeah. Eso rhandza ku pfalisa matihlo. Oh, no ndasivona leswi xo lexi. Va tsari ku yini kwalaho ka Xitsalo swa ku end. Yeah, say babe. Guys. As man like ba fe. But otherwise as vona guys ndo lava lavisa. So yeah. Namuntlha ta va hi karhi hi busy hi endla sweswo before hi jankari. Kombela mi nga rivaleni ku ya like, share, subscribe and comment. Yeah, oh yes, the question that not that tikanyana. So ish. And the question that guys, to be honest, tsale khale ni yin'we na tsundzuxa ka tsale. Na swi tivi. Yeah, ti tsale khale hi ku ta swi endla. Before ku tlanga Chiefs na Pirates. Khale babe. Khale na tsundzuxa ku ri mare khale. Before ya net game cup le. Before you kuma cup le ya. Yeah. So yeah, swa khale tsalile so na swi tivi kumbe baby yo sala hlaya practice va se wa swi tivi swa ku ta hlamula swa ku yini goes a swi fambisana na yela na a nge swi tivi sweleswo swi tiva hi wena that's why no kutana ish loko vona kota ku nghena vana ta nghena so siya swa ku u pfulile leswi a ni nge swi tivi na ku byela u nga pfumeli amba pfulile ta a nga pfumeli ku byela pfulanga sera no vula ku hi swona sweswo Sabui. Se vula ka swona swa ku baby a nga pfulanga anga pfulanga guys baby a nga pfulanga yeah so since gcina last month yeah last month say kale hi tsalile ka ta chuna next mara hina vala hina n'wina ze fika namuntlha yo ti question ta ku ta tikanyana guys. Ladies first, baby. Ladies first. Shake up here. Ow. Shake. Because you don't want to scram a creme. Baby, no hand pulang. I need pull in, man. There, why you not shake? You take a shake, voila. It is a no client. Ku this one me. Hey, yeah. You like any question there? You can go. Hello, what's up? Hello, so. Do you ever feel like I don't listen to you? Utitwa kumubona ngaku anuki ingiseli mkari mwana. Warning sela guys. Warning sela shem. Ana ingiseli. Na mina ungahlambi namhlanje kutoka. Washa swakuhlamba mkari mwana yala musuka. La kuhlamba la. Mara wahlamba. Mashu swa serious ke. Na wengisela munhu wamishem. Kunyika 100% munhu wami. Okay. Yeah. Munhu lonene Machinji. Anga munhu lonene anga ungachinji la. Johnson Kingsela guys. Why me unshakela? Nothing about shakela. Tifaka yini? Munhu ngoyingisela ungashake baby. Okay, atashika. Right, next question.
Is there something you have been wanting to do as a couple that we haven't done it? Kuna xilo lexi a wu lava mina we xi endla as varandzani lexi yo ka nga nga se xi switele sweleswo swi koho ene swi tele hi fanele hi ti khipa out hi vaya ya yi kwini hi lahleka ya hi va na muti hi va ni wa swi twisisa hi hume matiko ha swi tele guys a sweleswo hayi that's a simple question hey nlangi ya fresh just simple. Yeah, are you ready for the question? I'm ready. Why you got question? Intang saya. Long taban ba wena? Mina xanisiwa. Ingisela no what? Iya kala nga ingiseli. Intenda kusaya lang taban ba. Mara ya wabu. Do you feel like you can be completely honest with me? Utitwa ngaku utibona ukumbuto ubona ngaku we ungava honest na me like vele ungasina xitsongo. Yeah. Serious? Yeah, ni nga va honest 100%. Nga ni byela ni swa ku hayi baby swa ku fana yini. So namuntlha ni xave chepisi. Guys, baby. No tlanga ni la phela swi la u yi hlamusela u nga veli ku u wi. Ni nga va honest na baby, ni nga hembi. Lero sweswi a wu honest. Ni honest baby, why? Langta camera langta be mata jaja lesaka hayi li rai honest leyo. Ni honest guys, ni honest na munhu wa mina. Ne phela ni swa ku swin'wana. A ni na miharihari loko swi fika ka vu honest ni khoma number. Na miharihari ni xulu. Okay. So guys ni swi twini. Ni nga va honest. All right. Ungava awu. Ni honest guys. Question ndio kasirina. Do you feel like you can be completely? Yeah, 100%. Okay guys, I'm doing the question. Next question. Do you feel like we are growing together or apart? Yeah, I feel like ya kula cause yeah, from lekusunguleni kutafika sweswi ku na ku cincanyana ku na swin'wana hi swi endla swin'wana hi correctana hi fambisa swilo so yeah ni feel ngaku ya kula ni mean serious. Okay guys, don't tlanga. Hey, babe. Hi, swini. Tatani bala. Chega me. Me? Babe. Guys, ninguém ouve. Do you feel like you're humbling me or not? I feel like I'm humbling you. Don't do that. This is not serious. I'm not serious. How? Give me my baby. I'm good question man. I'm going to say guys. Sema swona na. Awula good question takuhlayela. Well, bukete vola mutalanga. So ngana. Yeah, mwe. Lakuhleka. Lakulangita istayela. Phela focus la. Khoma, okay, no la khoma. Angihleka kahle. Lakuhleka. Zoko. Hi guys. Moswo. Je ya grow up kumbe ya yenza swa apart wa kokwana. Yini apart? Okay, are you happy with how we spend our time together? What's our guy? Let's see. Yeah, in South Sudan, it's so much a group. It's been again, Karen. It's been again, Karen. No, she's right. Yeah, that's like a go. Let's see. Because baby, look at go very. Very me, very sure. So, I did not complain, Ganka. Oh, Ganka. What's our guy? Garomi now is
yena tsaka cause baby ni va ni ri na wena loko hi kha hi spend Alright guys, next question. Yeah? mara hlamulise wo ni bayizisa Kubayisa yini man? yena tsaka Okay, bekele ko. Ta hlanganisa. Alright guys, no sifile yeah. So yeah, so there's zero tsaka mamas. how much do you love me? How much do I love you? Loko loko iskeli shako it over 10 and up 10 out of 10. That's how much I love you. Love you. I love you too. Yeah, nukuranza lero nloko vala ku dlaya munhu, vala ku dlaya ne xibamu nga ku fela. Sala wa hanya. Yo munhu wa mina. Ni ya vona Yehova. Oh. That's how much I love you, baby. Simple question. It's simple, jana teka question le. Hey, no itekela, sa fa. Take it out. I need to Let's take go it shake one. Shake. What's a past argument that still bothers you? Yini argument leyi nga tshama yi kumbe la hi nga tshama yi holova ko kumbe yi komisana yi hambana hi marito leyi sweswi ya ku dyaka. Yo, be honest. Baby kuma ta kahle ye was kota ku langa he. Hi kwini la hi nga tshama cincana hi marito nga cincani kahle ni sweswi swi nga sina ndlula kahle swa ku karatanyana. Vulavula ntiyise babes. Vayingiserile. Siku lera ni awula ku famba lera. Siku lera i nga famba ka sakala. U nga fambi lawani i famba. Lera ni nga vuya ni ku siya. Oh, le a ri kole. Anzi sa kudi. A wu sina ndlela la nte so ka be. Sa swi ndluli. Guys, mara ni rivaleli ni kombe rivalelo ni swi hamuji. Kumbe swi yo tala kudi. Swi ha kudi. Swi nga ta swi nyamalala kwala na ha swi vona fire. So yeah guys, tshemba swi nge switiva hi mina hi swi swa kona mara siku ra ko a ku ri matasatasa. Yeah, mara anyway so leswo yeah ni yo famba be va nga lavi ni famba so samoja so that's how we cover valela peps. I see fambi na moya fire god. Question baby. How do you feel about the way we handle jealousy? Ash. Especially itwa njhani mhaka yi khoma njhani jealousy loko vanhu loko ku endleka swin'wani loko na swi ku hlamusela mara ni swi twisile leswaku yi rini question no ka ni nga swi koti ku swi veka hala ka Xitsonga ku Xitsonga xi ta ni tshemba na va yingisela va swi twisile guys ta yi translatela mi yisi ka Xitsonga nkarhi wun'wana swi pfa swi fambanyana special baby baby va nga yi koti a nga yi endli kahle jealous a nga swi koti ku khoma straight swi twisisa so yeah dyondzisana guys obvious vele munhu un'wana na un'wana i fanele a va jealous ka munhu wa yena mara swa baby swi too much hambi no la ku pfuxelanyana munhu ya ta n'wi vona swa kiasi swi nga swi twisisi kahle baby so na me ni tani mara no nga ngoni ka yona hinkwenu na jealous ka loko swi fika sweswo loko fona me ringa yo ta vona tlawa o swi twisisa nyana swa ku swa ku yi la ku cheka swa tani a swi twisisi so baby vele jealous yamhlula vele yamhlula kahle anga swi koti ku khoma kahle mara mara a swi nga baby
Hambe mara me wanqona baby yewale hla intisi yakwelela guys. Ngingezi nemshisini swiswe leso. Ina jealous leyo mina. Nayo phela mara yawe ikulu kakhulu. Anhaltona mina nayo kola ngifaka kona phazamisanyana. Mara sawe swikulu ngopfu. Sawe lesitso. Samele swikulu. Okay guys, yele mina kufana yela ni jampani yale jampani. Ay mama. No bekuza xikombisa ku Okay, let's say too much. Not kuvela uthula baby. Like ustisisa nyana. Lokufana yahamba irenga ntapala matihlo. Aniri ngapala matihlo mara aniri pala matihlo mara I know ku say at a second kuta concentrate wa vele ku kuphi. Ani lo uhlamula phone sekufana rasa bla phone. Awurasi uqhubeka leswi uyendla ka so. Ano uyendla leswi uyendla ka so. Guys. Let's say guys. Mara uvhe ku wiswa kuvele ngakuvele. Guys, ngikufanele achapoeleka lokhu se apoelekile se aqhubeka leswi ayendla ka so. Ngipoeleka kuyini? Lokhu se yona nezinokulokhu upoelekile. Upoeleka yini? Ane unika chance wa ku ni vulavula. Mara so swi vulavula na mani uya mahlweni leswi a swi yendla. A wa niki chance ni ta vulavula. Leswi ni ringete ku hlaya so. Vele guys. Oh, iso swi endleka. Okay. Manga kambe la vutsa me. An vutsa we. We a vutsa me. Okay, so skuta. Guys, so leswo. Sele tingaka education leti na to. Mbelela baby. Baby, sintisa ngivulavula phela. Loko afoyinela dambani rasa nchana. Mara ta phone baby. Ni me no kombisa iPhone. Why le ka yo ngopka? No kombisa me. Amtsana so ve. Wona se ni tipulele. Wo vutsa me. Me swo an vutsa. Swo ngufana kulanga me. Akuhlamule me swo swo. Swo ngule xichikisa. Why? Ane kufana kulanga me. Senika unhlayela swo. Kulanga me nika uhlayela me. Akuhlamula wena. Se swingohi musi leswi ayendla swo. Shisha mina lexi na xivona. Mara u te hoya hi swona musi. Woyo wa don't tekela baby. Nyokulangela me. Mina nga teka nyika wena then we xitheri. Oh, yo xipfula. Mara xivona. Hayi, nge xipfula ka xivona. Hayi, wo alava xo. Mako xivona. Pala matihla. Ixipfula yi rhandza pfula pfula. A wu xipfulanga. Ani xivonanga man. Swi swa ku ze swi tele guys. Bazisa, ani xivonanga. A wu xipfulanga. Ani xivonanga. Vona. Wa hlometela kasi ku va na yini kokwana. Teka xivopelo ni. Hi guys, hi. Lanoni. Ntekiwa. Xin'we lexi. A ni swi tivi teka ni u te ha vona ka baby. A ni ri na kopela. Languta le. Come se nga no byela sweleswo tihlo ri na ri vona tisisa ku problem wa yini. Anga yingiseli guys na problem ya leswi vele kahle. Otherwise, what is something you think we don't talk about enough? Yini lexi vona ngaku I vulavuli xona ngopfu kumbe ka kutala. Xi xotelaka ka Future. The future, I vulavuli future. A hi vulavuli ngopfu. Hayi ku a hi vulavuli ngopfu. Ji? Você tá ligado? Yeah. Yeah. E ainda escreve mas na vulavula hi xona xa future. Hayi ku a hi Okay. Hayi ku a hi vulavuli ngopfu. Ngopfu a vulavula Lero hi se hi fane hi famba se hi vulavula ka na like na leswaku na ring. Unixela. Na verini. Nga swisha. Ntivi kahle mali leswi swo kuma ku hi vulavula hi past ya relationship ya hina. Yeah, was twisanga. This is nchumu. This is Irin. Loko ma ku hi vulavula hi past ya relationship ya hina. A hi vulavuli ngopfu.
hi vulavula hi fanele hi vulavula hi past ya swa ku khala ku ri so ku fana na siku leri a va ta tshamile ku loko ni landza thula mahaxi xikwini something like that like swi nice nyana leswi a hi vulavuli ngopfu ni vuta xin'wana ni xin'wana swi two mara la xin'we me hlamula swin'wana mina a ri laha ka future so na ha ri future baby a hi vulavuli hi fanele hi swi phikelela yeah and the more you phikelela the more kuma ku we are manifesting. Alright guys, let's do this for future. Future, my future. Yeah. Yeah. Okay, next question. Do you feel like I respect your boundaries? The boundaries that man. I'm gonna respect. Yeah. The boundaries. Loko mi vulavule xilo nda xi vulavula nkarhi wa ku tala fanele sweswi nga ti languta hala languta camera sukusela since nga ti tani u languta hala still so nkarhi wun'wani filanga ku u tekela nyana hansi a wu ti respect yeah hi sweswo yeah ni filanga ka u ti respect nkarhi wun'wana leri wa hlwela ku ti respect ti tekela nkarhi boundaries of n'wana tshama boundaries ta ku tala alright okay next question go ahead the boundaries and the respect that I respect her more, guys. That's a good one. Next question. Yo. A climber. Oh, climber. Guys. Okay. If there's something you wish I will do more often to show my love, leswi vonaka leswi u navelaka ku ni nga tshama ni xi endla ku komba rirhandzu ku nakekela njhani ku va na u nga vi hash loko u kume rirhandzu u fila nga ku ri rirhandzu ni nga soft loko ni vulanga baby baby u nga languta baby u langute camera so a ni langutisa se i tlhe i swi endla futhi se ni fanele baby u nga languti languta le sweetie se futhi ka mutiri i tlhela baby nga vi hash nga languti ni la ku twisisa phela swa ku vula sweswo na because obviously a ni nge vi hash eka xi endleka first time mara loko so xiya swi ngo vhele kahle okay kumbe loko ni tsongahata swi u ta swilo ka 5 times a ni tshama ni vulavule xilo a ni ta vulavula ni nga switwi okay vula futhi okay guys ta tshama ni ri hansi swi ngo mi na problem ni hash ngopfu yo a ni nga swi tivi okay guys my apologies nda tshama ndzi ri soft nyana sijuzana sijuza xa gagashi ijuzana xa gagashi wa xi tivi ku hlaya question leswi guys zakaya kona shem sele 3 yeah only 3 left guys only one in ngatayivula only one yes what okay ya hlamula hi ri 2 yin'we kama ku rhanga wena do you feel like we have enough fun together yeah we do have fun together not enough Mari
we do have fun Any together. chance we get. Any chance we get, we have fun, baby. Because since very long so take the video, maybe have one and have fun. I feel like we have fun. Yeah, we have fun enough. We do have fun enough. Ish. Fun as is like I would too. So yeah, man. Climate. Okay. Come on down to the camera, okay. Is there a part of your past you are afraid to share with me? Shiko, shilo lexi nga tshama xi ku humelela before kumbe khale masiku ndzhaku lexi u chavaka ku share na mina kumbe xi sava ku mi byela xona ku no baby lexi ndzi tshama ni vekela hi swona lexi njhani a mi swi twa ndandlulise ku yini mara walowo swa tanya yebo yes Wow. a xi kona na xin'we ka vutomi bya wena hinkwabyo na xin'we lexi lava ku mi byelaka xo lexi nga tshama xi ku twise ku vavanyana Lexi ni nga afraid ku ku byela. lexi nga afraid ku mi byela Wow, lexi ni nga chava ku ku byela. I can tell you everything. mara swi koho leswi swi nga tshama swa ku nga ni byela u nga ni byelanga swi hambi u nga swi chava mara swi koho swa ku nga ku u swi lava ku mi byela mara u swi tshama ni byela. Alright guys, mi twele hi ta n'wina. Se one last kick hali a nge zi hleketelele ngopfu baby a na ha xeki nchumu. Ta vhela a yi hlaya. Last kick guys. So yeah. What is one thing you are afraid will hurt our relationship? What is one thing you are afraid will hurt our In relationship? lexi chavaka lexi nga ku xi ta vonela relationship ya what is it? Ku baby ni ku languta laha i languta hala loko se ni pfula fusi ni ku languta laha u languta hala loko se ni pfula fusi ni ku languta laha u languta hala ni vona nga xelexo mina u khulume xilo xin'we nkarhi wa ku tala ni vona nga xilo xi nga ta vavisela relationship ya u vona nga ku yini wa hi sayiti ra mina a yi nyika na nthelo ka sayiti ra mina ni rere sayiti ra mina ka sayiti ra wena yini na mina ta koti ku ti lunghisa a ni na mina bya swa ku u koti ku ti lunghisa Guys, when hlamula ti-question ta mi ti helile. leyi just hlamula ni ta va ni tlunyana swa ku wa swi tisa ni lunghisanyana xin'wana xin'wana ku fana na wa swisunga ni tlu fela yo helela ne hi vafeni va languteri la ku at least na bebinyana na ya ni zamanyana sweswo ntsena okay guys va remember hash swo nga se kahle problem yin'we swi vona loko lunghisa lexi a xi nge vi kona loko ko lungha lexi xa swa ku tala ni vula ku problem a ni nge va hashi ka xi xa ku sungula ni va hashi loko se xi endlekela several times se ni va hashi mara u loko avoid hashi yingisela kan'we u avoid a ni nge yi va hashi mi vona njhani guys Nantumbilwana wena. ni nga timbilanga baby ni nge vulavuli xilo xa ku tala nkarhi wa ku tala okay guys okay ta ringeta ku va ni ri down ti-soft na baby mara ka yini tshama ni ti-soft ni wa swi tiva ni haxi ngopfu hayi swa guys wa haxi leswaku ti-soft hayi haxi leyi mi hleketaka yo ngopfu kasi ti komba biwa u twisisanyana amabiwa nga si tshama ni fa amabiwa nga si tshama ni fa so ya yele
Nalata kunga kutama xikunwana hi mesa no vula. Kumbula ku ni tlhave hi mpama. Kumbula ta ku ni tlhave hi mpama. So yeah guys, before hi janga ambisita hi kwini. If video leyo suka na yi akusunene leyo ta fika nayo lamakumu lani hi khensa hi vuyelela. Orini mamas. Khensa ngopfu guys, hi sure ku van'wana va ta va dyondze swimbirhi swinharhu swo ka swi teka. A wu ve haxi ka munhu wa wena. Fanele tlhe yi yingisela munhu wa wena. Kasi kahle leswi kahle i dyondzisana kahle kota mi kolta kurisa relationship aswona mi tivana na munhu wa n'wina u swi swa loko ni endla so ni wrong loko ni endla so ni wrong. Yeah, i fanele swi twisisa ku wrong u pride a laveki guys. I love it special la ka ngomero vambe. Pride a laveki. Mafana maringana guys. Aswona na wa ringana. Yeah, imalembe. Vulavula relationship. Oh. Malembe ma wena boke Na pasi ra wena. Ringana nga hi malembe nga ku ni ringanisa hi malembe. A ni ringana na yena hi malembe. Ku ngopfu ka yena hi malembe. Mare ringana ya relationship. Yeah, ringana mina tu. Yebo yes. Yo na boyini. Ringana mina baby. Bye guys. Bye. Baten gambane. You are an angel to me. When I run my west, you're my shamatilo. Baten.